Jofuambo majogo picha e boma ma Meru obago ng'anyo kaluwore gi medruok e tim mar monjo kuondegi mag tich kendo kwalo gigegi. E kind dwe achiel, wachore ni kuonde tich kata studios mosemonji romo 3 kendo gigo kaka cameras kod computers osekwal. Kaluwore gi jofuambogo, gisebedo ka gichiwo lipot ne obila kendo chiwo ranyisi mar pichni mag wang' dede, to kata kamano onge okang' mora mora mosekaw. Komanda mar obila e gweng' ma Imenti North Ambrose Chalo kaachiel kod jalup komishona e gwengego wacho ni gibiro luwo kendo timo nonro makare mar neno ni jogo matimo kamano okawnegi okang' mager mar chik. Tumekuwa na shida mingi sana, kila time ni kuibiwa. Kama mimi, studio yangu ilivunjwa 2022 nikikumbuka vizuri, mwezi wa 3. Kuna client alikuja, kuna mtu alikuja kama client, akaniuliza, mnapiga picha aje, mnalipisha aje, na amount je? Nikamwambia kila kitu. Kumbe sikujua anatupangia kutuvunjia studio hiyo siku. Nikampea the information, nikamwambia time yenye tunafungua na services zetu vile ziko. So sisi tukafunga masaa yetu kama kawaida, tukaenda nyumbani. Tumezoea kufungua masaa yetu ya asubuhi, tukakuja tukafungua. Kufungua, mlango lijifungua yenyewe. Kuangalia ndani, hatuna vitu, hatuna kitu hata moja, wametuharibia, wameskata kila kitu all over. Over the few months, several studios including photography and video studios have fallen victim to very worrying trade.